nichileta crisis eja pain nka infections nazigambaho dehydration kushanga omuntu takunywa amizi omubiri gwe gwa kwa amizi stress kushanga omuntu wasinja kutsibu umusamaliri w'ekinembe kye Tayari West TV nga kutangerera senga ute busobolero kwamena aninje mate Ishak umunyamyatsi ukwawo habo kinemba hano Kasese district okwanda menu tule okwabukira bukurobe district kande tule no mwami Chikusa Mustafa ono ni assistant kao so tukayakana yako nayo kande ni chairperson owe district disaster management committee so tukayakana konayo okumyatsi yemihito niko munacha sindekene kindi Kasese tukaswire wa kutsibu emihito ne chanda okwanda mbenu tuli omwa season eyi chanda kandi abantu banemulera ndi ebyalya byabiriuma matungo uko abanemukwa so tunenayo hana tubwere ibonge district ne byahi bibanemukorera ngerende bakawatikaya abatrakandurani okumatsi oyu wait honorable wasinja kutsiburikania konetu wangana chukanira mcha aba kusamarira kwa Kinembe wasinja kutsibu mate Tayari kale Chikusa Mustafa okuwa nabiribua kandi ngali chairperson wa disaster management committee kale Eka ni charge health kale chairperson physical planning committee kandi nabya coordinator wa partners abo saba Kasumwa district namara muchaba samalire abe Kinembe Tayari ndi mwasinja alibye muna musamalire Tayari FM Tayari TV unasi na utena FM na makamoto kainganga nemu hilakwe ngana mutagayo ngana mulekerera sha program kale so wait honorable tuchukire okumatsi we disaster tukechukane chanda tukarangera abandu for example abandu benyakatonzi ukasamalira hano nge Kasese municipality abatunji banemulera habwe bisoro bikwabo eri byende sibautre maetse sibautre bete kugamba embera kale si wenu wasinja kutsibu mshakulu Sahak Kasese district iwiti abetsebo ebigwerereze bikatu wako kandi byetu bikabya bikalwa mu kintu kyasubumwa kiriya tukayirengeka n'iki masa kiriya gatsukere haye ka story enyuma muntu atsukare tunga esya floods esyanyu seriosula rama byatu kinambwe ngane esyanyu seriosula tunemoliraho mulingo wosiwarire ndokunyu seriosula esyangwangwa syamawamu landslides yes syamita bandu syamaheka byale bya bandu syamaleta ebyo tulya byatu ni aho echanda chichi kyamengeramo a forecast yatu witi kutsendebereza yobude ikatubulita June July na August tukende tunga ubuhu hebule above normal okuwonela ngirero barere nemuswirya kwalekende society neryo beri obutuka masuba mu season eya March April May embula muyitawa omwamulingo wahikire iyi kairo mwanya wiyama wamunyinene ahandi ya wahonyeke neryo ahayeri awanyike kandi ya waleti isiyita wirokwa butuku yes neryo byalya ebende byabiri kusa sibetera kundamona berenga ikange nyakatonze omabalimi ebyalya byabere ebende byabere tsanda habweryo neribwa kwa mayongera eshandere berya neri walangira munduni akwameri akanga makala kulika biwe eriwe kala kandi walyecha kandi lya biwe abandu baberefera bindu byabo kutseva neryo echande echi tuwite byatukahulamo advisories echanda cha makola chiti atukole tuti advisories siryo mwabuleme
siri omwa natural resources siri omwa advisories siri omwa health kunde chanda cha makola abandu bakateka wa erita irinywa maetse kutsibu kunde amaetse aka overparatinga bisoro byaitaga maetse ebiti bikuma abandu twaitaga ebyali so ngaleetya tukaitaga ebyali kunde ebyali asebetera abende myanya eyabya yewiremo amatwa nekiyaga ngekyabarungira kabatunda kirabaho karambe hweya ebihiba ebisisehetera nekiwuma ebikusa kunde bekasuba kena bibyama byesibya esibiri byera neryo cyanda cyamakola so ukega yabantu tukende tungo bulitu so omundu aho no hakayibulira ya inge district management disaster mama takuraki erarangeri ndi mukoti kaya abantu ateri weti cyabantu twabire kolesha report kuma OPM esa report yesu yakola mubakata tulabekise kilo mutwalo mu mawe posho na kilo 15 esye bihimba kulie byali byabanyana ni abanyamuhocha nere kitsibo cyatu wite itwe tukawa reportinga mu ministry ya OPM Office of the Prime Minister. Yes. Itwe situte budget condition to emergencies and disaster. Okay. Itwe tuute kitsibo ekyo kandi twabere saba tutine tubeba katu considering. Ali yes advisories ngo kungali bwa tukola cha itwe tukatoma reporting neri twaindibwa kandi itwahereri abantu ba preparedness. Twamabura abantu tutechanda checho cha Masai to behaving tutena tuti. Abantu baye bakaenda nesya manvuli manvuli si embulanyesa ikawa watikana kwali yo so obutule kiriswiri obwongo bukahuha kunderi bale above normal ichanda chetu wet so nesya manvuli tutukenda nasho tukabya tulina maitsi werinyu amasukuru abana balangira ngo bana uta maitsi werinyu batrokere heka maitsi mwe container kandi baye bakanywa kutsibu amibuchike tuweti chabeto chanda nichinene mwibuke Sudani chanda muchabyayo amasukuru mubachingawo situchenzire hano netuchekatu so utwangana iko kuleve eri chinga amasukuru twama tusabe kumukamo because I have said it is above normal atmospheric temperature iba matra predicting iba matra barera ikendi bya ngumi 32 atmospheric. Okay. So when you have none, kare weitu omusamaliri owali okwakinembe kitayari West TV tuli no mwame Chikusa Mustafa kandi onone ekao habwe kasese kandi ni chairperson owe district disaster management committee. So tunemukani ukumyatsi ye disaster kandi neko mama muwirira indi ecyanda cyabere hamberera kat kandi nobuhuhe bunemo endembere nerebya ebukatema ekindo ekyangana leta ebitrebya mutinamo weitu honorable etushina kana yokumyatsi ye disaster omundu anganaze rimenya abandu bemuhocha bamahicha over 5 years ibaliye muhocha. What is the way forward? Abo kwa tukowa and there is a plan erangere ndi mukabatungere ditaka kandi bakahuma bakaruma camp ebindu ebya mahikaye wasinja litashyambulio kwa kindu kye muhocha na bandu abaleyo abandu abali muhocha bali mu office ya Prime Minister. Yes. Yaba nelitaka yamalewula elitaka liri mwakoti yaye nemu banane byalya ebe bagandu bakalya ali kakerera wereberet kya kisevu bakakerera wererete byalya ebi na maete wabakanywa wabakakolesa ya OPM ya ikatuha tuze tute sibali kwa budget yetu because ni bandu ba OPM strictly na masanyereza lyabyamo nariba na bapata naze abatuhirirayo molo banasayo so tunalindiri because mu berengo akasi achungula mitano muwalangira ne UPDF muyasi
betu kande emitano muyeta achungurwa kunde bindu biri mwakoti simwanga wa wataka mukaya bikorako so tukana renda musangu wekoti akebi aberehwa eri tutaselangere charikora kunde mubalira mu court injunction. So is there any plan like ribatungira hand because of that? At the moment sahali itwenge Kasese district local government structure plan ebindu biri mu office of the prime minister hanga berekerera ko ba MP betu aba MP betu ba pressurizing office of the prime minister ikole expediting ebindu bye muhoji abo batukahanda ko munwe batuwatikaye kundi baba da ku ina prime minister betu twa yehinga Kasese district local government kale wasinja kutseba ukaenda ngauti Ebola ni outbreak kati tule Congo neryo letia Kasese nasa no tukalo mwa DTF district task force eyerangira kutuka preventing Ebola. We have set the ground twabiri preparinga tunimu sensitizing tunimu rangira tutisitule tunge case ngene case ya mabya katuke managing yetu. Okay, leka tukanayo kumatsi webora ni ko wamachiretra wote muro ma district task force. What is the status the status ye Kasese hano imene ito kwa ndambia Kasese tuchini safe, very very safe. Esya alert sese twatunga twabirisi investigatinga setutatunga Ebola setwatungayo haliho mundu ye wabya hemorrhagic fever eyiwa kwa bwera but it is not Ebola kandi siatairana yamasiyaliryayo so mutu amonitoringa ne period yaberehwaho oho bangabere bamagabira yabandi period yaberehwa so tuni safe. The only thing echanga saba lerisigala etuni sensitizing abantu ngwamumubere eyerendera mu Ebola tukute kitsibu kyo kwa mutano wetu alebere porous abandu betu awundi akati hayo mukalini abyeseria nawo ni mukalini abyenu kuze family yabyeria omundu yuni abini yakakolera no ye business betu omutano musake bya mabiri bya organized sitwende tunga Ebola ye abandu banemulera bati sibachikore sente abakongo sibakyasa mwabusobole haliho emibere yose rangerende haliho transactions esina mwende bero kwa board acha ekago ene moyenda ekago ebe motoke bihekiri beitu abandi abakongo nabandi bali regulated kirengirire yerenda adanyere tambera tukasaba abantu bawumisirizaye kutsevu tulekere turunga ekitsevu kyo mundu akalwala Ebola kandi kutsevu twe Kasese tulekere turunga ekitsevu tukirwa nisayi tuki appreciating balenderisayi obutukubuke bagende tubwera the national task force ketubere kyarikola kundi situtasyatungayo new cases situtasyatungayo new death abakwa babere banabo abandi banemwenda bakalama kebosi balwe Congo abakwa abandu abatahwa babahambako banemulama so emesabi yusika buti tuleke tutasyatungachi eyindi case twamakora tuti ererangirende tukayirinda oburwere bono obu tukayikoka party sensitization abandu ukababwira utich erangirende tukaenda mbere nerinda oburwere abandu kyokubanza basinjeri bibanayirindire abandu ngabasaba turangira tuti twamamenyerera hagati ketu ebekaleka obuminyekalo obumundu we Ebola tuti twayamu itamberera tubitwa berekora alert twabirimanyisha abatahwa omundu amatunga omuzutsa munene omundu amatunga erisala nerituruka omundu amatunga meswaka pekuka ulekiribwa uti ne mutu wabo lekiro uwerabo butochi abatahwa banarangira ndi amaendo kwa hosi mulekere muulere mibatsi ekindi abandu abanga isengereza ya abandu tulangire tuti twamana besabuni byare wako byare hambana mabyala tubike haye twamanaba mulo wosi twamaganariria binyama be utasi habiri alwa kunde bikala obulware bukalulo mwa binyama byumwali abahegi mulekeri aho
yareta syaleta syanyamasyo mwa bandu ebinyama yamaya biri yikwira ulekereryayo kundi siwe singa yamali bweki kobulwere yabukalwa tuyerende ebindu ebyo kiketuwatikya aba LCs tunimubasensitizinga aba VHT aba health aba partners basinjere tuwatikya banimutuwatikya training abantu. Wait, honorable, itu tunakanayo kubulwere kwa board abandu especially ba traders bakaba indi mwabiri chinga katale beitu kandi people are going on with businesses around the market. So omundu ange naibulia indi, are you for sure preventing the disease? Abandu babiriro mukatale kandi hate balihi wote yatukala standard operation procedure SOPs. As long as abandu banemu observinga esya procedures banamu handlinga ndeke simule chingungo cha chihomerano sahali ekendi faintinga sahali ekendi ecology ekyo kine okay. Management is very important if it is well monitored. Beto mundu amabya contrary akagenerio wa erendero kwa sya procedures zisiba biri hirao akabiwa mahalia because we must live, we must eat, we must do what chechikala some of the things are relaxed but is this the risk component eyerere tuletere a ball eyena kodire eyene preserved kandi eyene defended. Yeah kale weitu omusamaliri owekinembe kyetayari West TV tunemwende mbere numukania ukwetu na Chikusa Mustafa kandi ononi ekao habwe Kasese district. Tunemwende mbere twamakani okumati wechanda hanuma Kasese emehitro kandi tunemukania nokumati webora anoko munakyasindekendeke indi Uganda tunemulengeshaho erindo bulwere bono kandi niko mama muwirira atobulwere bono at least babere bya controlled eribindi sibuki randauka omabantu. Wait to honorable china kana yokumati we disaster na environment eritwalire hawo hanyuma mumwa chuka show operations erebi mukamba abandu abakarusayo omwe omuseye omushanyusi mama ikahino mwati uyu omwati uyu alikuwa level ya enforcement nabiri hard kesachula nabiri manyisia myanya eyeremu abandu abaka courage abaka mining amusenyi na iyo enforcement ya isigalire but we are trying our best. Ekitibwe kyabere tasya sibwa ya chechanda unasibwa abende byabiri bya minimized kunda abande emusenye lwagalwa iwolo omulwe mbula iruga kulachi yekawa nero haya aberekererewa nabande babiri kehya but tukaya kola rangera kutwama nywezya esyanat isetulia hiramu ngokuna nakuburende tuke situliwa tutubate biteko alituba regulating bakoli ebintu ebihikire. So banemu aso mufisi yukwawe rangerende mukaba menyerera ngane mukorangana na local leadership eyemyanya eyo and it is being now worked on well. Yeah kale wasinja kutseba tatuwero kumatse we bamboo planting erangerende mukahe getauko disaster alongside the river banks tatuwero ku bamboo the planting erehera ishumbati okwanyusi wasinja kutsiba hatya embati tunemutungayo abandu banemu aseri tuwaticha but the problem now chechanda. So I have told them kondeno kwa lusi paka chikuma as long as amazisi ndika kulolusa yese lukaruzinga moisture ona malevi so na yetu amaherayo mwamo chanda monosi yetu waticha but we are waiting for the season kasa September erikanyiriria ereherembati and I have got very many organizations second year setu waticha yane disaster I am trying to convince nursery operators aba cooperating esha nursery editua teacher erehera fruit trees local mangoes jackfruits esha fene guavas amapera then
tute mustaferi niko avocados niko abandu babi banawute component ya income, household income improvement. Wamime ukahera esha fene, ukahera mapera, ukahera local mangoes, omalangira mbora kasaka hatia na yakasojo wa Changumiria, abandu bani mutunge swisi out of local mango growing. Mutu atunge project twamahiri abandu bembora kasaka Changumiria yakasojo lowa esha seedlings, esha local mangoes. Now they are getting money. So we want to increase on that and chicken to cholera or intervention. So our national operators have directed them, but to record those local trees esanga to a teacher esanga kabandu bengore income. Wasija kutsibu umusamaliri itunemu sairi inderera e program yuko wetu tune na Chikusa Mustafa kando ono ni ekao kande ni chairperson owe disaster hano e Kasese district itunemu nzerera honorable tukarangira unasi umzungwate prevention is better than cure. So omubere yusi itwenga abanyakasese twangana irinda tuti emeheto echanda mwirangirinde embera kale ikabya wasinja kandi kanovuka kaunzerera. Yes. Ere irende alirengiri yaretambera mugachibuwa nako. A government internationally nayo yabiri bwinde twende mwa preparedness ere itekera kwa muira kabwa atechika kwa sira unasije kutabo emesha twamayita ekerayo tukende tokarerenda twamaheremite UN eshangwa sisi etuswiri twamahera emet omwabo nen echanda etukende chi interactinga etukende chi regulatinga esije etuswiri kutsebo aheri emet wamalangana kwa headquarter kwa twabera heramite akabuno haria gasima be Centenary Bank babatu hayo wamalangira lyongero kwirwa ineho bete shamoto kesho sisa yenu siri mwechi tutu sali ewa nikire motoka yewe omwamet na ungo kwa ukana kwa mwezi na undo mundoke kwa mwezi na chindu chosi chika kwa mwezi nechakabalanguka so tubye tukayirenda ribya omwami anya eyangatuletera bitsebo tukahikesa hayeri himba omundu ukahimba yula iyo kwa betresi nyumba kwa langeresha aberetera okwa chibanza chawo iwarangira ahate hanga twikengwangwa wamabya uti wangatoka ewase ku office ya physical planner iba kuwe teacher menyerera ahutolere himba enyumba yawo eyo ne bwerende zanerisyo ngo waberagenda ngokonga namubuwa kulyandunga ngabwende bwanu lu mulekere soko lusi oloswire ureke bute kutukana soka trutya naletia namasaba tukunde twamaendo mwachanda urekera kangaro mwese uyeswike mamvuli ubya unauti amaitsi werinywa ulangire kuti se ulisuri baweryoba bikakuhicha hali ejo chenga mauzerana nacho wasinja kutsepu weiti omusamaliri owechinembe chitayari West TV turwe na mo Chikusa Mustafa kandi onu ni chairperson owe district disaster management committee kandi ni assistant cow mama muwirire tunemukani okumati we disaster tuirinde tutie chanda tuirinde tutie meheto so mama muwirira tukenda mbere neribi tunemba ichako imyate eite ya mtina moma irangirinde abandu boko wetu mukayirinde meheto mukayirinde chanda kandi nembera yosi mukayirindayo eyangana bahikako imutre so ngali Mata Isaac umunyamyatsi wukwenyu habwe chinemba eche tayari West TV han Kasese district.